Kiki Bantarritaki kun jamás kaptasaji churutaki furutoqita cambiatewinakauthi. Masuru Oriente Petrolotamax Trinidad Marcar Puriwaique. Kunateji churuj ma amistoso. Libertad Gran Mamorei tamam pusi haipur Gran Mamorei anatan uyun anataskani. Masuruq Europa tuqanan tawinakaq utqawayraqkiwa hichaq sumayta tawnakan anatawinakapa uñakiptatani. Premier League yantawin Manchester United tamaq pagol mayro Manchester City tamara tipaway. Manchester United tamataqaq Bruno Fernandes ukat Marcus Rashford upanaka korana kuchantawayapje. Manchester City tamataqaq Jack Grealish upawsa pagol uchantaway. Brighton tamaq kimsa gol ch'usaro Liverpool tamara tipaway. Solly March upaq pagol uchantaway. Ukat Dani Welbeck upaq magol rak uchantaway. Serie A yantawin Leche tamaq pagol aru Milan tamam puraptaway. Leche tamataqaq Theo Hernández upaq arkupach paru magol uchantaway. Ukat Federico Baschirotto upaw magol uchantawayraki. Milan tamataqaq Rafael Leao ukat David Calabria upanaka korana uchantawayapje. Inter de Milán tamaq magol ch'usaro Hellas Verona tamara tipaway. Lautaro Martínez upawsa pagol uchantaway. Ligue 1 yantawin Olympique Marsella tamaq kimsa gol mayro Lorient tamara tipaway. Olympique Marsella tamataqaq Sead Kolasinac, Alexis Sánchez, ukat Jordan Bertout upanaka korana uchantawayapje. Lorient tamataqaq Terem Moffi upawsa pagol uchantaway. Hichuruq Europa tuqanan anatawinakaq utqarakiwa. Nia sumayta tamnakan anatawinakaq uñakipt'arakiñani. La Liga yantawin Tunca Mayan Alwat, Tunca Pescan Cataruj, Almería tamaq Atlético de Madrid tamampiu de los Juegos Mediterráneos anatan uyuna anataskani. Premier League yantawin Tunca Alwaruj Chelsea tamaq Crystal Palace tamampiu Stamford Bridge anatan uyuna anataskani. Ukat Chicago Chicataniruj Tottenham tamaq Arsenal tamampiu Tottenham Hotspur anatan uyuna anataskani. Ligue 1 yantawin kimsa haiput puestunqa pesqan k'atharuj Rennes tamaq PSG tamampiu Zoason Park anatan uyuna anataskani. Arabia Saudita marcan Supercopa de España yantawin tukuy anatawi utqhi. Nias kimsa haipuruj Real Madrid tamaq Barcelona tamampiu King Fahad Internacional anatan uyuna anataskani. Uka kiu hilat kullkanaka yaqurkama ma hach'aruntawi taqanitakin.